Mana men hazır 21 iyul günü 2012 yılın 22 iyul günü Sonköl yaylosunda ötücü Andaş Batır'dan toyuna baracatıp 3 koşkon, Koçkor rayonuna gayrılgan 3 koşkondun özünde turam. Mana şu yerdeki şaharda 3 koşkondu karap görgülü. Şahar uşintip baştalat. Amerikanın şaharları da uşintip payda olgun. Bir neçe üy menen ele. Mana özü ыңгайлуу жерде 3 koşkonda jaygaşkan. Kapitaldık bir neçe imarat var. Nefti kuyucu stansiya var. Nefti, benzin kuyup berücü. Kafeler var. Dükönder var. Turuktu yaşavatkan bir neçe adamlar var. Jana kioskalar var. Mana tigil yerde çüy sosunun köprösü. Koçkorgo getken joldu görüp turasыңар Kuvakıga. Mana boğumdan çıkıp mana uşul yerge tuş kelet. Anan belgili bir davr yıllar ötkenden keyin uşul yerde çoң bolbosa da kichine bir şaharça payda boloruna güve bolosuңар. Mından arı gölgögetçi jol, mana gölgögetçi balıkçıga andan arı karakolga getçi joldu görüp turasыңар. Oң tarapka Koçkorgo Kuvaka aşosuna karay burulat. Joldan ötüp jatkan maşinalar. Mana uşuga göңүл burup koyuңuzlar. Dövesine çırıp karasam tolup jatkan arıktardı salıp koyuptur. Şul yerden mınavul kolottan bir kulak su agat. Oşol suunu bul tarafka burup bul yerge bak digişmekçi eken. Şul yerde özünçe bir gül bakçaga aylandırıp esi aluvçu jay kılmak çok okşoyt. Bunu jasamakçı olgan adamdın oyu. Gölge baratkan, gölden geletken turistler şu yerde es ala turgan jay kılat eken. Oşol bir kulak su yazında yıvılbısı gün katı jağında girip sayına batpay kılat. Mına köprünü buzup ketişi de mümkün. Oşondukta mına köprünü oңdap jatkanын görüp turasыңар. Astının su, kıyla su ötkönde kılıp. Oşol dövenin üstün karasak, argaysı yerde taş döveler var eken, üyülgön taş döveler. Albette bul bayrıkı kümbözдөр, belgili adamların kümbözdörü. Görüp turasыңар, mına. Munusu bir gıylale çoң, biyik taş döve ekenin görüp turasыңар, mına. Ortosun kazıp bunu bir nersi izdeşken eken. Mına. Ta uşunda ele korgondor mına momundan ar görünüp turatana. Mına mundan ar görüp turasыңар. Minekey. Bunu şol turistik obyektike aylandırıp koysa menimce durus ele bolat. Mına yerdeki ikinci bir taş korgondu, taş döveni. Mına ekskavatör menen Erguldar Japan kazgıçlar kazganın görüp turasыңар. Bu yerden bir altın izlegen dalar. Mına görüp turasыңар. Mına momintip uçurunda taştan koyup kört çarçı kılıp bölünü şol yerge gömüşken eken. Ana şonu ekskavatör menen kazıp atışpayı.
Бұл ерғұлдар. Міне. Тағы ошондой эле жумушту мына могул жерде жасашыптыр. Дагы ошондой коргонду казышкан экен. Койдоер кожо жок, айдер ажо жок, көздөн далда дөңгүн үстүндө эч ким көрбөйт. Мына ушинтип жапайылык кылышкан экен. Балким бир убакта бул жерге дагы археологиялык казуу жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк пайда болмок. Мына биздин жапайы казгычтардын кылган жумушун көрүп койгула. Бул коргонду, бул таш дөбөнү кандай кылып казганын карап койгула. Мына экскаватор менен мындай кылып казышыптыр. Казганына bir кыйлалуу убакыт болгон экен. Мына анын түбүнө, капталдарына ар кандай өсүмдүктөрдүн өсүп калганын көрүп турасыңар. Чекенди, дегене таш жарган, жана башка өсүмдүктөр өсүп турат. Мынакей. Мына жапайылык деген ушул. Карап койгула. Анан кийин бара-бара ушул жерге бак тигип, гүлзар кылып, суу агызып бул жерге. Анан таш багын, таш паркын уюштуруп койсо япондор сыяктуу. Не бир түрдүү формадагы таштар жатат мына бу жерлерде. Эң сонун боло турган. Тетиги көрүнүп турган таш мойнок. Тыштагы. Мына ошол дөбөдөн түшүп келатканда карагандарга туш болдум бир. Бадалдарга. Ал бадалдар мына карап коюңуздар. Жапайы мисте экен. Жок, жапайы мисте эмес. Жийде го деп атам мен. Жийде. Жапайы жийде. Биякта болсо өкүрүп бир чоң кетип баратат. Иштин баарын бүтүрүп койгонсуп. Мына жапайы жийдеби же мистеби өсүмдүктү көрүп турабыз. Бишкек тараптан кетип бараткандагы жанагы курулуп жаткан көпүрөнүн көрүнүшү. Gölden келаткан машиналар. Мына бу жанакы бир кулак суу аккан сайдын көрүнүшү. Мына суусу. Mene, Bolocok'taki üç koşkon şaharının içinen yakından görünüşün ne göz salıp koygular. Bolocok'taki üç koşkon şaharı. Mene. Sizler Bolocok 3 Koşkon şaharının yaşoçusunar mı? Ötüp baratkandarsınar mı? Jolowçular. Mına bu ekvator jolowçu. 3 Koşkonduksun mu? Yok. İyi. Hey, beri tur. Ne kaç baratasın? Tur beri. Bul kaçıp gitti.
Sizler uşul ejike. Sizler uşul 3 koşkonduksunarбы? Mına suunun atı emne dep atalат, mına suu? Kapaklı su. Bilesin dana? Mına koktu. Kapaklı koktu. Kapkaktın koktusu deyt eken dagı, mına su kapkaktın suusu dep atalat eken. Kim bolosuz sizdin аты жөнүңүз? Men uşul жердин ээси. Ayt atыңды. Болот. Bolot. Ушул жердин ээси болгондо кайсыл имараттын кайсынын ээси? Актор. Mına munun Akjol kafesinin ээси Аббали. Bolotjok Üçkoşkon şaharının yaşoçusu Bolot. Familiyamda ayt. Дүйшөбаев. Дүйшөбаев Болот. Өзүңдү интернеттен жанагы мен айтып аткан Гүлзарды жасоочулардын бири ушул Болот Дүйшөбаев экен. 16 миң бак тиктим, 16 миң. Ошол жергеби? Бардыгы бул, бар. Бул аймакка. Бирок аяка тигиле экенсиңерде. Аякка да тигебиз Кудай буйруса. Ошону көрдүм. Тетердеги таш төбөлөрдү казып салган кайсы батыр? Сенсиңби? Жок, алар багы орустар кийинен куруп атканда багы кутургандыктын бир жөнү эмне бар деп казыптыр да. Көрдүм. 70-жылдар. Илгери болгон окуя экен. Эчак таш жарган өсүп, чекенде өсүп калыптыр. Ооба. Gördüm ben. Жақсы iş eкен, ben gördüm tigin бар. Мына шаар ушинтип башталат. Американын шаарлары так ушинтип эле башталчу. Биринчи болуп White West деп коет. ушунун баарын тең өздөштүрдүк. Дикий Запад деп. Так ошол Дикий Западта шаар ушинтип эле башталчу. Мен ушуну шаар ушинтип башталат деген ат менен интернетке коюп коем. Болот аке. Болуптур.